We're gonna get our scripture reading from the book of Job, chapter 23, verse 1 to 10. Under the subheading, Job replies. Okay, let me start over. We're gonna get our scripture reading from the book of Job, chapter 23, verse 1 to 10. Under the subheading, Job replies, "Where is God?" Verse 1 reads, "Then Job answered and said, Today also my complaint is bitter. My hand is heavy on account of my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. I would lay my case before him and fill my mouth with arguments. I would know what he would answer me and understand what he would say to me. Would he contend with me in the greatness of his power? No, he would pay attention to me. There, an upright man could argue with him, and I would be acquitted forever by my judge. Behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I do not perceive him. On the left hand, when he is working, I do not behold him. He turns to the right hand, but I do not see him. Verse 10. But he knows the way that I take. When he has tried me, I shall come out as gold. Kurula ka Xikwembu a ku ve na n'wina kereke kasi eka mahungu lamanene buku ya hina eka testament ya khale hi kuma eka buku ya Yobo chapter 23 hi hlaya vhesi yo sungula ku fika eka ya 10 ehansi ka nhlokomhaka leyi nge Yobo u ri Xikwembu xi ti endlela swilo hi ku rhandza. Kutani Yobo a hlamula a ku ni namuntlha ndza ha rila ndzi vilela swinene. Eku konyeni ka mina ndzi ringeta ku tikhoma. Loko a ndzo tiva laha Xikwembu xi tshamaka kona a ndzi ta xi landza kona. A ndzi ta xi andlalela mhaka ya mina ndzi pofula emahlweni ka xona. A ndzi ta twa leswi xi ndzi hlamulaka swona ndzi twisisa leswi xi ndzi byelaka swona. Xana Xikwembu xi nga kanetana na mina leswi xi nga ni matimba lamakulu ke? E-e, kambe xi nga ndzi yingisa kunene. I munhu wo lulama ntsena la hlamulaka na xona. Mina a ndzi ta khana emahlweni ka xona muavanyisi wa mina. Ndzi yile evuxeni kambe Xikwembu a xi nga ri kona. Ni le vupeladyambu a ndzi xi kumanga. Xi nga va xi yile xi ya tirha en'walungwini kumbe xi ya tumbela edzongeni. Kumbe mina a ndzi swi vonanga, kambe mina a ndzi swi vonanga. Xikwembu xi tiva tindlela ta mina. Loko xi ndzi kamberile xi ta ndzi kuma ndzi tengile ku kota nsuku. The second scripture reading is going to come from the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, under the subheading, Treasure in Jars of Clay. Verse 16. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Verse 18. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. This is the word of God. Eka testamente leyintshwa eka Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka 4 hi hlaya tivhesi kusuka eka 16 ku fika eka 18 ehansi ka nhlokomhaka ku hanya hi ku pfumela. Hikokwalaho a hi heli mbilu hambileswi hi hlakalaka hi tlhelo ra munhu wa hina wa le handle, hi tlhelo ra munhu wa hina wa le ndzeni. Hi hundzuka lavantshwa siku rin'wana ni rin'wana hikuva maxangu lawa ya nga riki na ku tika ngopfu, lawa ya nga rinyana ntsena ma hi tisela ku kwetsima loku nga ni ntikelo swinene, loku nga heriki, loku tlulaka ngopfu mpimo hinkwawo
kutani hi kongomisa mahlo ku nga ri eka leswi voniwaka kambe eka leswi nga voniwiki hikuva leswi voniwaka i swa nkarhinyana ntsena kasi leswi nga voniwiki i swa minkarhi hinkwayo leri hi rona rito ra Xikwembu. SMC. Anakini mufambisi va xewetile mina ni to nghena timhakeni vamakwerhu laha hi yisa mahlweni dyondzo leyi nga yi kumaka vhiki leri nga hela laha va Amerika kona a hi dyondzisiwa timhaka ta Yobo ku xaniseka ka Yobo xana mina na wena hi xanisiwa hi yini wa hi kombisile ku ri swa humelela ku ri leswi nga swiphiqo kumbe ku tikeriwa ka hina ka van'wani swi va vevukela ku yi languta timhaka ta ti-culture ta hina mindhavuko hina van'wani hi tolovele ku fana na hina Vatsonga hi tolovele ku teka nsati wun'we ntsena kasi vula leswi tin'wani va teka tshengwe hambi va tele a swi na problem se loko hi hlangana entirhweni ni fika ku mina problem na swiphiqo na nsati mani swi a ni ta yisa kwini loko ni nga endla swilo leswi nsati ta xanisa mina wa vulavula nsati wun'we mina na 6 wena ka wena promotion nsati wun'we ntsena lexi a xi yin'we ntsena mina ni na ntshembo mina va nyike problem na va manager mina se as I see problem leyi u nga na yona u nga va u yi teka yi ri problem eka un'wana makwavo ku ri normal life ha swi voni ku tala swa humelela van'wani leswi swi tikelaka ka vona swa va vevukela vamakwerhu loko hi langutaka buku ya Job 23 verse 10 but he who knows the way that I take when he has tested me I will come forth as gold. This chapter is a powerful testimony of faith amid silence.
hela ni komba vumbhoni ka munhu loyi a nga biha. Hi vulavurile ku ri Yobo u xanisekile kwa swi n'wi tisa tanihi swi n'wi tekela swo tala, kambe u kote ku kondelela, showing that suffering is not meaningless but part of God's refining work. Ku xaniseka ka hina hi laha Xikwembu xi yi tirhisaka. Hi vulavula ku ri Xikwembu xi nga ka xi nga ku nyiki swilo leswi swo kata u nga koti ku swi hlula. Xikwembu leswi u vonaka swi ku xanisa, Xikwembu xi le ku testeni, is an assignment, hi ntirho. Loko u ze u kota ku hundza kwalaho, maxangu ma herile. Tanihileswi nga vula ku ri buku leyi nga hi hlaya Job 23 verse 10, ni vulavula ngopfu hi verse 10, hi nga na nkoka swinene leyi vulavula ku ri leswaku xiyenge lexi xi na vumbhoni bya ku ripfumelo exikarhi ka ku tshama u karhi u xaniseka, Xikwembu xa ku twa, xa ku ringeta, xa ku testa. Kasi buku ya Vakorinto leyi nga ku therefore we do not lose heart, yi vulavula yini? Vakorinto yi hi dyondzisa leswaku matimba ya Xikwembu ma vonaka hi ku pfumala ka hina. Laha hi hleketa ku ri na swiphiqo ha pfumala, hi la matimba ya Xikwembu ma tirhaka kona. Wa vulavula muapostolo Paulo a ku when I'm weak I'm strong. Laha ni nga ku langutisana hi laha ni nga na matimba kona. Hambi ku ri swin'wana swa vulavula ku ri ku landzela nyoka angeleni ta ku luma. Munhu a nga ma gwala njhani, mara loko u sungula ta ku tibohela u ta ku komba maxangu. Vamakwerhu ni kombela ku va ra se ni cinca mike leyi ina ego. Ria hopo kamurena. Inkomo. Vamakwerhu ku xaniseka ka hina, ku ringiwa ka hina, there is an assignment leyi Xikwembu xi nga nyika yona, kambe xi nge nyiki ku xaniseka ku fana. Ni nga nyika xifaniso, munhu a ri na xivilelo ku ri heyi a tivi n'hweti hela rini. Ni hava tintangu, ku na 6 wa tipheka tintangu, mara ku na letiya tin'wana a nga ti tshemba swinene, u lava ku ta tinghenisa yini, a ku nga ni nga yi kerekeni tintangu letiya ta mina. A rivala ku ri ku na un'wani a nga na tona tintangu teto, ku na un'wani a nga na milenge. Wena u rilayela hili ya ntangu, u kona makwerhu loyi a nga ku xanisekeni. Leswi wena u swi vonaka ku ri swiphiqo ka wena, ka un'wana makwerhu loyi a nga va milenge altogether a nga ku safarini, wena u ri yini vamakwerhu? Varhandziwa wa Xikwembu, beloved in Christ, as I said last Sunday, we were reminded about the problems are relatives, but burdens of one person may be normal to another. Swiphiqo ka un'wana swi nga va swi ri ka wena. Xilungu xi ri one person's food is one another's present. Swakudya swa wena loko u nga dyi honci we nyenya mina ka mina ni twa ku ri my staple food, ni rhandza ngopfu ku na mbilu. Loko u nga ri na honci ka swakudya swa mina hayi a ni dyangi. Wena loko u vona honci u ku hlambisa na timbilu. Loko ni dya wa yi va tshama ni kule. Van'wani loko ni kula sorry mi nga ni hleki, loko ni kula a Pitori ku hava guxe, loko ni nghena ka Malamulele va sungula ku dya guxe, ma vona leswiya swo tsapuka leswiya i nga swi twisisi. Mara sweswiwani na ku sweka na ri sweka sweswi, because I become closer to them. Swilo leswi ku swi vonela kule wa swi nyenya, kambe loko swi ta ka wena wa kota ku swi tolovela. What is God doing with our problems? Xana Xikwembu xi endla yini ti-problems ta hina? Loko hi hlangana na ti-problems, Xikwembu xi nyika ti-problems ku ri xi ta kota ku vona ku ri hi tiye ku fika kwihi. Job answers. Job wa hlamula, he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Xikwembu xa xi vona loko xi ni kamberile, xi ni ta ni basile ni fana na nsuku. Mativa nsuku loko yi ceriwa i ceriwa emisaveni, mara ku ta kumeka gold liya, ku ta kumeka nsuku liya, i fane i nghena ka refinery, is a furnace. I'm sure na ntirho wa kona u tlula ntirho lowuya wa Daniel lowu u hisa na lava va tshiveriwa kona. Nsuku loko mi tshama ya Gold Reef City va swi komba swilo leswiya. Gold
kambe leswi humaka ka vuntshwa loko ya swi va swi ri a refined, a gem, a very much important gem. Va ta va yi teka kwala South Africa yi yisa Dzongeni, va ta yi vuyisa futhi va ta yi xavisela. Manano. God does not waste our pain. Xikwembu ku twa ka ku vava ka yena, Xikwembu a xi ku waste. Loko ka ku twa ku vava, loko Xikwembu xi vona mihloti ya wena, xi ku n'wana wa mina ni ta ku hlamula. Hambi ku ri vaIsirayele swi va teke 40 years, Xikwembu xi nga xi va tshukula, xi va tshika, xi va tshukula, xi va tshika, kambe eku heteleleni xi kote ku va fikisa. Hambi ku ri n'wana wa wena u ta n'wi tshukula mara u ta tlhavuya kwala kaya because i n'wana wa wena. Xikwembu xa rhandza. God does not waste our pain. He refines us through trials and renews our glory. Xikwembu a xi bakanyi ni kule ku twa ku vava ka hina. Xa hi hlohlotela hi ku hi ringeta kumbe ku hi ringa, naswona xi hi pfuna leswaku hi ta kuma ku vangama loko humaka matilweni. Vamakwerhu, loko hi vulavula hi the refining fire, ndzilo lowuya va vulavulaka yona Job, the refining fire, ndzilo lowuya. Job was stripped of his wealth, children and health. Job va mu tekela hinkwaswo, va mu tekela rifuwo ra yena, va teka vana va yena, hambi ku ri rihanyo ra yena a va na ku vabya, a va na nhlokonyo, a va na vuvabyi lebyiya. Yet he declared, when he said, me, I will come forth as gold. Loko a ndzi ringetile ndzi ta huma kumbe ni hetelela ni fana na nsuku. Swi vula yini sweswo? Hi nkarhi lowu khale leswi nga komba ku ri gold, nsuku loko lava hi chela kona ya hisiwa ku ta kota ku huma nsuku lowunene. Vamakwerhu, ka nkarhi wa sweswi loko hi langutile, a hi languteni lava endlaka tinsimbhi kona, va tirhaka na tinsimbhi. Nsimbhi loko yi nghenisa ntirhweni, loko yi yima kwalaya i va yi tiyile swinene. Na hina loko hi nghena ntirhweni, tinsimbhi leti ti endla ku ri hi kuma swinene. Kombela chorus. Maitiva a hi ni kokwani va a hi ni leya khale ya Malahle. Leyi a nga nyiki problem, wo sivela le handle loko sivela wo lela makala lama hoxa ndzeni ka yona. Enge ku nyika problem, handle problem ya kona ntsena ku ro pfota ri ta ku hisela henhla. Hali a hi na vona era tiboho ku ri ku ta kota ku nghena moya. I thekinoloji ya xikhale yaleyo. Wo sivela ku ayina, mara u fanele u ayina kahle. Loko wo ayina rofo, kala leriya ri pfota ri fika ri hisa mpahla. Se swo swa vona a swi ri manyoro ngopfu a swi nakarati, swi va tirhisa thekinoloji ya hi xanisa. Kambe Xikwembu xi kona, hi ta tirhisa leswi swa manyoro. Vamakwerhu a hi yeni mahlweni. Ni vulavula hi nsimbhi. Tanihi kereke, hi fanele hi tiya hi langutisa ku ringiwa ka hina tanihileswi swi humelelaka entirhweni. Vamakwerhu, xana maxangu kumbe ku xaniseka loko hi nga hlangana na kona kumbe hi kombisa swona siku na siku swi endla ku ri hi lan'wa hi titsamake kumbe hi fanele hi tiyisela emahlweni. Buku ya Jakobo ku avanyisa ka 1:5 u ku ri hi fanele ni tiyisela ka maxangu ya mina hinkwavo ku ri ta kota ku fikelela ku ringetiwa sweswa siku na siku. Loko hi nga kontekeli vamakwerhu hi nga fikelela kona. Ku ringetiwa swi kona siku na siku, hambi u nghena patweni u ta mun'wana u ta kwala mahlweni ka wena fika nghena loko u nga ri umakerekeni futhi a ku ringeta jakalasi ti fika ti nghena mahlweni ka wena u hlamala swi vuyise rito rin'wana u makerekeni u nga ku khokeleni. Se hi fanele hi tiyisela vamakwerhu ku ringetiwa swi kona, ku ringetiwa swi kona. Hi vulavule hi the refining fire. First one, we are talking about the renewing spirit. Muapostolo Paul u hi byela hi mhaka ta ku renyiwa hi the spirit. Paul u tive ku hlupheka. Paul u hlangane na ku tshoveka ka swikepe. Paul u hlangane na ku biwa.
Paul u hlanganisa ku pfaleriwa ekhotsweni kambe u ri hambi no hlangana na swona vo vavisa miri a vavisi mbilu ya mina a vavisi moya wa mina ni ta tshama ni ri Paul. Xana wena loko va ku khulunya kunene u ta twa ritunya leriya rin'wana ya kona ni ka nonga kerekeni ka Pick n Pay hlangana na un'wana a ni khulunya ni rivala ku huma kerekeni. Hi fanele hi tiyisela but not to say that you have to be that soft ku loko ni bala va ku banana. No, I understand that. Van'wani va ta ku ba hi ringani i matimba u ta ku ba ku hundula wa wena ni ku leti se u nga ringeti vanhu loko a ku ba u sorry u swi boha bana na yena abe wena u sorry. The Holy Spirit sweswo swi komba yini loko yi languta vana va Israel tanihi nga ku bava vakwerhu va hlamba mananga va hluphekile swinene lava va fanele va famba 4 days or 6 days va tikuma va famba 40 days hi mhaka ku ri a va ti arisa a va tlula Xikwembu va nga pfumeli leswi a swi humelela kambe hambi va nga va taniya Xikwembu xi va twisisiwana xi va nyika xinkwa xo huma matilweni mi nga ku yini loko mi mokola mpfula ina hi xinkwa ku wa malofu hey mi nga yi vona vanhu va landza na le ti-wheel va ri makaya kambe a ku ri manna from heaven Xikwembu xi va nyika xi nga a va karhi va xi xanisa Xikwembu xi va nyika xinkwa siku na siku manna from heaven. Se Xikwembu hambi ho xi fulelela hambi ho ka hi endli swi na swona Xikwembu hi vanhu va xona xi ta yi rhandza ku fika kwihile Xikwembu xi ya yi rhandza xi ta tshama xi karhi xi yi rhandza. A yi languteni hi ka nkarhi wa khale hi vulavule va Israyele kambe hi vulavula sweswi hi munhu loyi a nga twa ku vava a ri na mfukuzani kumbe a ri na cancer loko a vulavula next testimony a vulavula ni twa ku vava. That all because of the passionate part of us. From the spirit out of we have to feel for that person. We have to that empathy, that pain. But the spirit says, I must push forward. No matter the time that I'm heavy, I don't know. But the spirit, the faith, loko hinkwenu kwala Xikwembu xi tlhele xi nyike date ku ri wena u ta famba rini wena u ta famba rini wena u ta famba rini a ku ta va na tshupi a ku ta va na khayusa a ku ta va na mphesa un'wana a lava ku ta heta leswi a nga na swona loko ku ri ku dyoha a lava ku ta dyoha eka makumu loko un'wana a lava ku ta kuma na matlanga a ta nga ri kona sweswi because a ta va yi fambile mo tala. Right, hi vulavula hi the renewing spirit. Ripfumelo ra hina a ri hi tiyisa vamakwerhu hi kota ku ya mahlweni na mintirho ya Xikwembu. Hi vulavula hi the outwardly wasting away. Paul acknowledge the reality of human frailty. Our bodies age, sickness comes, persecutions wears us down, and circumstances strain us. Languta mimerena ha kalabza ke gula, mabati ma etasela, ha sola soriwa mitirweni amakamashaka, niye bulula makai, maraza sola ha soriwa sola sola na ku pakopeta ritintio, kambe ndizo ta umelela ho kondenela na ilmutubi. This is life. That's reality. Yes, there's nothing which is perfect. There's no one who is perfect for you. We compromise. That's how life is. So, hi twa ku vava ha solasolana kambe Xikwembu xi ya mahlweni na yena hambi u kekurile hambi u khalatile Xikwembu xi ta va na yena. This is not a denial vamakwerhu i ntiyiso. Hi fanele amukela ntiyiso lowu hi khwivaka ku ri hi leswi Xikwembu xi vulaka swona. A hi languteni Job u lahlekile hinkwaswo a hetelela a huma vuvabyi lebyiya bya nhlokonho a twa ku vava a ti suwa siku na nhlekani a konya siku na nhlekani kambe a nga rivalangi Xikwembu handle ka nsati wa yena loyi a lava ku ta n'wi ku n'wi amukisa. Vamakwerhu hi fanele hi hambanisa ku twa ku vava ka hina ka le handle na ku twa ku vava le ndzeni kambe Xikwembu a xi languti ngopfu a handle ka hina. I vanhu a yi tiva ku ambila a va ngiselekiwa la i vanhu a yi tiva ku ambi amen
Yes. Hambi na He-Man. Hambi na He-Man i ti-cream letiya a ti tirhisiwa hi vamhani hikuva ti ri makhixini na tin'wana na tin'wana. Na va tatana va tirhisa He-Man. Loko va tsundzuke xikandza lexi. A languta a cinca xikandza, a languta a cinca nghohe wa yena ku ri a ta languteka. Xikwembu a swi langutisi wona sweswo. Ku ri u saseke ku fika kwihi, Xikwembu xi lava mbilu ya wena. Ku ri u mbarise ku yini, u tshama ka yindlu ya njhani, u famba movha wa njhani, Xikwembu a swi lavi swona. What we have to give God i mbilu ya wena. Nyiketa Xikwembu mbilu ya wena, endla leswinene a mahlweni ka Xikwembu, Xikwembu xi ta ku byela vasusiwana, Xikwembu xi ta ku tsakisela yena. I languteni the inward renewal, ku pfuxeteriwa ka hina andleni. It is a daily work of the Holy Spirit. Even as the body weakens, the spirit grows. Hambi mbilu wa mina wo tsana, kambe moya wo kwetsima loko wo ka nghena ndzeni ka mina, wa ni pfuxeta, wa ni pfuxelela, mpfuxelelo wa moya. Renewal is not automatic. Ku pfuxetiwa a swi ta njhe swi humelela. Renewal is not automatic. It comes through prayer. Ku ri hi ta kota ku pfuxeleleka, hi fana hi khongela, hi fana hi hlaya Bibele, hi fana hi va na vulandzeleri bya Xikwembu. Ni tala ku vula ku ri ku na swilo swinharhu leswi endlaka ku ri Xikwembu xi yi twisisa, xi amukela, hi ku khongela, hi ku nyika, hi ku fasta. 3 ingredients ku ri u ta kota ku fikela ka Xikwembu. Loko u khongela ku ri Xikwembu xi ta ku endla u karhi u swi fastela, u karhi u khongela ku swi ta humelela. This is now the time. Van'wana va yi dyondzisile timhaka ta ku fasta, van'wana a hi nga swi tivi. A hi swi tiva ntsena ku dayita, ku fasta hi nga swi tivi. Nkarhi wu fikile vamakwerhu, ku na leswikulu hi lavaka ku swi fikelela kwala kerekeni. Laha hi humaka kona hi kule. Sweswiwani, unfortunately mfundhisi wa hina a nga kona, a ni ta ku our Moses has come. Laha a nga hi pfulela ndlela, hi khale hi karhi hi ta. But procrastination is the thief of time. Loko hi karhi hi tshama hi karhi hi veketela, hi lava ku ta kula hi va xifundza xo vitana, kambe hi ta vitana njhani loko hi karhi hi tshembela ndhawu. Let's walk forward and go forward. And we stand forward in front of anyone that forces us na wena nkarhi wu fikile ku ta kula. A hi tshikeni vuvabyi lebyi a hetelaka hi tshika ku ti languta, hi humesa vutivi bya hina, hi ta kota ku fikela leswi hi swi lavaka. I wish pfundisa vana ri kona. We have to strive forward. No more going back. Already se sungurile. So, imagine, I know the candle. Loko hi languta khendlela, u lumeka khendlela. Hina hi nga nghena xikolo emakhendleni. Khendlele leriya ri ta lumeka ku vonaka kwala ndzeni, mara what we have to know, ku ta fika laha ri nga ta tima ri ya hansi at the end ku tshwi. That's how life is. The candle you light it to illuminate darkness. After that, loko khendlela yi nga ri tshwa, ku ta fika laha yi fikaka yi hela ku va na munyamevuli. So let us use the candle when there's still light. A yi tirhise khendlele ku nga ri na ku vonakala. Vamakwerhu, ka nkarhi wa sweswi, hi nkarhi wa ku ri ya mahlweni, hi nkarhi wa ku ri hi ti nyiketela Xikwembu, hi nkarhi wa ku ri hi tirha hi tiyile, hi tsundzuxana laha ku fanele kona, hi bebulana laha hi fanele kona. A swi tivi ku ri a hi ringani hinkwenu, kambe va kona van'wani va lava ku voniwa. We must carry each other. Ya vula Bibele a yi vonela ni ndzwalo ku ri Xikwembu xi ta kota ku hi tlula vusiwana, Xikwembu xi ta kota ku hi fikisa. Vamakwerhu, hi ku na ku ta vana. Our problems are not wasted. They are refining fires and renewing forces. Job teaches us that testing produces gold. Paul teaches us that troubles produce glory. Together, these two verses assure us that God is not only protecting us, He's perfecting us. Xikwembu a swi yisilela ntsena xi ya yi lulamisa hi va lavanene. Xikwembu a xi yisireleli ntsena kambe xi endla lava hetisekeke. Job declared that when God tests a person, he becomes forth as gold. Paul teaches us that through outwardly we waste away, inwardly we are renewed day by day. As we face the trials from away with tribulations, let us remember that these are shaping us for God's perfection. Beloved, we learn from Job, we learn from Paul.
a hi tshameni hi tshamisekile hi tiyisela naswona hi va na kun'we leswaku hi ta vangama ku fana na leswi Xikwembu swi swi lavisa swona hi va na ku vonakala amahlweni ka vanhu na le tilweni na le tikweni na ka un'wana na un'wana loko a ni langutile a ku langutile a ku haleluya this is my role model I want to go there a nga vuli ku ri no mina kerekeni ya a na hi kona loko va hundza hi ndlela a va voni ku vangama ka hina a hi ve timboni let us evangelize whatever we have whatever we have in our hands let us be the illuminators of darkness a hi teni na ku vonakala ku ri ta kota ku fikelela i nge Xikwembu xa matimba xi nga hi pfuna hi kota hi ya fika laha Xikwembu xi hi pfuna kona amen a hi khongeleni Heavenly Father, we stand before you today acknowledging that you are God. Tatana wa hina laha ni matilweni hi mahlweni ka wena namuntlha hi amukela leswaku u tiva tindlela ta hina leti taka na leti nga ka tona loko u hi ringa wena Xikwembu hi ta huma hi fana na nsuku hosi u ta va exikarhi ka hina hi rhwele mindzwalo kumbe maxangu yin'wani ya vonaka yin'wani yi tumberile kambe rito ra wena ri tiyisa leswaku swiphiqo swa hina swa nkarhi wo koma swi endla leswaku hi tikuma kumbe vangama ku fana na nsuku hi pfangelela nsuku wa wena lowu nga kwala mahlweni ka mina namuntlha pfuxa mimoya ya vona tisa ripfumelo ra vona naswona va vona tanihi xifaniso xa wena eka vutomi bya vona hi pfangelela mindyangu laha ku nga ni makhombo tisa kurhula laha ku nga ni ku karhala tisa ku fixeteriwa laha ku nga ni ku onhaka tisa ku lulama laha ku nga ni mavabyi tisa ku hola hi pfangelela swa vukati byo tala hlohlotela rirhandzu hi ku ringiwa andzisa ku tshemba naswona hi kombela leswaku rirhandzu ra wena ri va vurimba kumbe etlu exikarhi ka vatekani hi khongelela kereke ya wena leswi Xikwembu hi tshamaka hi karhi vulavula siku na siku hi siku hi nga hlawula siku ra namuntlha ku ri ta hlangana kwalaho hi pfuni Xikwembu ku fikelela leswi hi nga swi langutela ku langutela leswi nga swi voniki Xikwembu ku nga ri leswi swi vonaka ntsena hikuva leswi swi vonaka swa hela kambe leswi swi nga vonakiki swi tshama hi laha ku nga heriki hi nge vutomi bya hina mindyangu ya hina ni kereke ya wena Xikwembu i va vumbhoni bya ndzilo wa wena u tlhela moya wa wena Xikwembu wo kwetsima hi kombela leswi hinkwaswo hi vito ra Yesu Kriste loyi a veleke namuntlha ni nga nga heriki amen Essa kamfundisi wena wasiko
Tatana Matthew. Hina na katika kwa hai aku compromise hivi. Bona na ya misali kwa misali kwa. Ala hai no ya kesa. Kwa kweli itasuka hiva hivi. Kaya kumeno. Rakele ke le mega ka pisto de seven ni kari kaya no mo. Sinya wa kufumela kahina. Hilo. Ika rosi chikoye. Kahina. Hoje, nós quatro hoje não ainda tem esse lá é bem sucesso. Quando nós somos o visual, o diferente, a gente não tem que ser igual a quem. O melhor é o melhor do Brasil. Insa masala no mata ni restitution marunda kere ai bile frasi del sagabu fakti ko masala intana ku direkte kela ore tatan kasito banga skule la ro ikani china masala ta mkhina ta ni kama rubla ke Sungula ndanza kuzishawita makweru ebitara hose aina Yesu Kriste avuxeni ni xeweta mfundhisi wa hina mamhani wa hina in absentia na ndyangu wa ka Masangu ni xeweta consisitory mintlawa tikomiti Sunday school ni ku kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Inkomu mfambisi wa gandzelo ra siku ra namuntlha i tatana Patrick Sibuyi kasi rito ra Xikwembu hi phamerile rona hi tatana GN Mathive laha va nga hi phamela kusuka eka buku ya Job 23 verse 1 to 10 na 2 Corinthians 4 verse 16 to 18. Namuntlha Right Reverend HD Masangu a hi na vona va yile eGreater Tembisa ku ya tirha ntirho wa Presbytery.
Xibye xa Sonto wa ti 12 April 2026 xi endlile 1,600 cash, 385 speed point, 150 EFT, totally hinkwayo yi endla 2,135. Sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa vuyeni. Hinkwavo lava va hi vhakacheleke eka siku ra namuntlha hi kombela mi yima kereke yi ta mi xeweta. Vayeni va hina, our visitors, vaeti, abavhakachi, swi tikomba hi nga ri na vayeni eka siku ra namuntlha. Sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa ti-birthday boys, hinkwavo lava va tlangela siku ra ku velekiwa kusuka hi Monday ku ta fika eka siku ra namuntlha, ta kombela va suka va yima leswaku hi tlangela na vona. Swinene tatana Hlungwane hi mi navelela siku lero saseka ra ku velekiwa. Hosi leya Musa yi mi endle hi tintswalo, mi vandlamisela momo wa yona, mi vona lamo tala malembe ya rihanyo lerinene ni ra mali, leswaku mi ta tlhela mi yi vuyisa haleni kerekeni. Loko kereke yi huma hina va executive hi le ku teni ka Hlungwane hi ta dya khekhe. Siku ra n'wina a ri saseki na swa n'wina swi saseka, inkomu. A hi yeni emahlweni na switiviso ti humaka eka consistorial. Consistorial leyi a yi kunguhatiwile ku tshama hi ti 18 April 2026 yi hundziseriwile emahlweni hi ta tivisiwa leswaku yi ta tshama rini. Vangeni va consistorial va rhambiwa eka urgent budget meeting leyi yi nga ta va kona mundzuku hi ti 20 ta April 2026 hi 7 o'clock namadyambu. Meeting wu ta khomiwa virtual hi Zoom platform ya kereke. Hi rhandza ku khensa swinene eka vakreste hinkwavo lava va swi koteke ku seketela eka general meeting leyi hi veke na yona eka vhiki leri nga hundza. Ministers appreciation yi kunguhatiwile ku va kona hi siku ra ti 5 ta July 2026. Va finance committee va ta hi rhumela ti-budget leswaku hi lulamisa nkarhi na nkarhi. Namuntlha loko kereke yi huma ku ta va na nhlawulo wa strategic management convener ya Galilee, training and development, un'we additional member swa va muganga wa Emmaus na secretary ya Madodana. Kutani ku komberiwa zone ya Galilee, Emmaus na ntawa wa Madodani ku sala leswaku va kota ku vhotela swivandla leswi pfulekeke. Va Blue Cross va ta ya eka National Conference hi masiku ya ti 1 to 3 May 2026. Va kombele ku pfuniwa hi ti-donations ta ti-cooking oil, ti 2 liters ta 10 leti eka vhiki leri nga hundza hi nga tivisiwa leswaku tizoni hinkwato ti ri 5 ti ta komberiwa ti-cooking oil timbirhi eka siku ra namuntlha. Ta kombela kokwani Khosa kusuka va yima leswaku hi ta vona leswaku ti-cooking oil hi ti hundzisela kwini. Inkomu lava va nga ta na tona ti-cooking oil a hi ti hundziseleni eka kokwani Khosa.
Sunday school teachers ku komberiwa lava tsakelaka ku pfuna ku dyondzisa vana va Sunday school ku tihlanganisa na convener ya Sunday school manana Nkwashu. Va finance va rhandza ku khensa swinene eka vakreste lava humesaka vukume bya n'hweti yin'wana na yin'wana. Va kombela miganga na ku tsundzuxa leswaku a hi fikeleleni makungu ya hina ya n'hweti yin'wana na yin'wana. Eka sonto lowu taka hi ku landza xitiviso xa Blue Cross hi ta va bela tafula leswaku va ta kuma timbuva loko va ya eka conference ya vona ePolokwane. Vanhwana a va yile eka conference eEast Rand tolo va vula swona leswaku va fambile kahle. Namuntlha vanhwana a hi na vona va yile eka general meeting leyi yi nga khomeriwa eMidlands a Zone 10. Ta youth executive ya youth va yile eka Jexco meeting namuntlha lowu nga khomeriwa eHlanganani. Ta swikhongelo swa miganga va Bethlehem va ta nghena hi WhatsApp platform, va Emmaus va ta nghena hi Zoom, va Galileya va ta ya khongela eka ndyangu wa ka Mazwayi hi nkarhi wa 5:30. Va Jericho na vona va ta nghena hi WhatsApp. Ta mavabyi a tivisiwa leswaku kokwani Ubayi va muganga wa Galileya va lulama va ri ekaya. Manana Makamu va muganga wa Bethlehem va vabya va ri ekaya. Kereke ha komberiwa ku va veka emikhongelweni. Ta makhombo hi timbilu leti nga ni gome hi mi tivisa ku hundza emisaveni ka James Munaheng, Sivara wa manana Ellen Mukwena va muganga wa Bethlehem. James Munaheng va hundzile emisaveni tolo hi ti 18 ta April 2026 eKlerksdorp. Vuxokoxoko bya nkosi hi ta tivisiwa. Tani ku landza switiviso swa makhombo ni mavabyi, titsongahata lokukulu ni ta kombela hi teka hymn 23 verse 1 and 3 ni ri karhi ni kombela tatana Gazide ku ta khongelela hinkwavo lava vabyaka ni lava siyiweke hi varhandziwa va vona, kun'we ku khongelela nhlawulo lowu hi nga ta va na wona endzhaku ka kereke. Xikwembu xa ku lulama, Xikwembu xa kurhula, Xikwembu xa rirhandzu. Hi ta mahlweni ka wena hi ta ku khensa, hi khensa vutomi lebyi u hi nyikeke byona hi kota ku hi hefemula. Hi khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala hi milenge ya hina hi ta nghena tempeleni ya wena. Hi ta khensa ku veni wa ha swi kota ku hi rhwala
hosi wena u hi tivaka hi ku hambana ka hina hi na switlhavi swo hambanahambana ku ri kona ntsena la kerekeni. Van'wani va nwa tiphilisi to hambanahambana, van'wani va nwa mimirhi yo hambana na hina. Wena hosi ya vululama hi kombela hinkwerhu la ndzeni ka kereke ya wena, hina hi twaka ku vava, hina hi vavisekeke, hambi ku khunguvanyeka etimbilwini ta hina. Wena hosi hi kombela wena leswaku hi horisa. Hosi u tiva maxaka ya hina lama van'wani va tleleke, lavan'wani va karhatiwaka hi ku dyuhala, laha van'wani wena Xikwembu va karhatiwaka hi mavabyi. Hosi endzela ndyangu wa un'wana na un'wana loyi a nga kona tembileni ya wena namuntlha, eka masiku ya un'wana na un'wana loyi a nga kona tembileni. Va khumbe wena hosi u ve ni u endlela hina tintswalo ta wena leto saseka. Hosi ya vululama hambi lava va nga le tin'angeni kumbe swibedhlele, ya va veka mahlweni ka wena Xikwembu, u te hi timbanga ta wena hi ta kuma ku horisiwa. Va horise wena hosi ya vululama, hi nga rivali wena Xikwembu lava siyiweke hi maxaka. Hi swi twile ka switiviso un'wana loyi hi gandzelaka na yena u siyiwe hi xaka ra yena. Hosi ya vululama n'wi tiyise, u tiyisa na va ndyangu, u va endla hi tintswalo emindyangu hinkwawo leyi weleke hi papa ra ntima. A hi endzele hi wena hosi, ku va wona nkarhi lowu va ku vonaka ku hakunene u Xikwembu lexi chavelelaka hi minkarhi hinkwayo. Hosi ya vululama hi leyi kereke ya wena yi ta va na mihlawulo yo hambanahambana. Wena hosi kereke leyi wena Xikwembu hi navelaka leswaku yi rhangisa evukulukumba bya tilo. Wena hosi boha moya wa resignation leswaku eka lava va nga ta hlawuliwa ka nkarhi wa sweswi va tote ntoto wa tilo, leswaku wena hosi va nga ha suki entirhweni wa wena. Wena hosi va pfune ku tiyisela, hikuva wena hosi ku rhangela vanhu swa tika, hikuva vanhu va vulavula wena Xikwembu, kambe hi nyike ku tiyisela tanihi lava va nga ta va hi rhangela. Hi kombela wena Xikwembu u katekisa nhlawulo lowu ku va lowu nga na ntoto wa tilo. Hi vito ra Hosi Yesu Kreste va ri na hina sweswi laha nga riki na ku hela. Amen. Inkomo wa makwerhu mi nga tshamisa mi navelela vhiki lero saseka leri rhangisiweke hi hosi mi hlayiseka inkomo. Va kombela risimu hi ya tshama ehansi. Ya pensa ka masala na swiviso lo mavula ka dai. Vamakwerhu eka nkarhi wa sweswi a ni nga tivi ka va election committee loko ri ku na leswi swi swi hindzisa before yi nghena ka program yin'wana. Se va nyiketile ku hayi a ku ne swona za ku swi vulavula. Ka nkarhi wa sweswi ke tatana Gazette
ani ra tirhisa tata gazeti kombela mi tekela risingolesa too much hi karhi hi nyikela se hi nkarhi tinyiko sweswi a hi nyikeleli nkarhi xina u tlanga thima wena tata na gazeti ku tlanga thima na mahlweni a madodana Angela Yehova.
no ya khensa tatana gaziti vamakwerhu onge mina ntirho wa mina wu helela kokwani na khensa loko nyikiwe nkarhi wa ku ni ta fambisa eka vamatsalana ni tlhela ni khensa eka kereke loko hi kote ku fambisana until ku ta fika nkarhi lowu hi nga ka wona wa sweswi. So ka nkarhi wa sweswi ta kombela hi teka risimu ra 40 hi kombela ka manana Mabuza va ta emahlweni ku ta hi songasongela hi ku hi nyika vukatelo. Risimu ra 40. Inkomo vamakwerhu ndzi navela ku va ndzi xeweta mufundhisi wa hina xikan'we na mhani wa hina in absentia. I xeweta consistory ya kereke hi ku angarhela ni tlhela nakambe ni xeweta vakreste hinkwavo va kereke ya Vosloorus ni ku kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Hi ku yima endzeni ka tintangu ta mufundhisi ni hi ku rhumiwa hi mufundhisi xikan'we ni kereke ndzi navela leswaku ndzi khensa mufambisi wa ntirho wa masiku ra namuntlha tatana Sibuyi a khensa mi hi fambisile kahle swinene. Ni tlhela ni khensa nakambe rito leri ri kumeka hi tatana Mathibe. Tatana Mathibe kunene swiphiqo leswi swi nga swiphiqo eka van'wana a hi swiphiqo. Kutani ke hi ta khensa loko tatana Mathibe mi hi tsundzuxile leswaku hi fanele hi tiya eku pfumeleni ka hina leswaku hi ta kota ku yisa ntirho wa hosi emahlweni. Vamakwerhu hi marito lama ni ta va navela leswaku hi khongela a hi khongeleni. Hosi ya ku lulama tatana wa matimba hinkwawo, n'winyi wanga hi ku rhambile ekusunguleni loko hi ta va hi sungurile mpundzu wa namuntlha. Hosi kunene vukona bya wena ni ku kwetsima ka wena hi ku vonile esikwini ra namuntlha. N'winyi wanga hi katekise rito leri hi ri tweke hosi ya ku lulama hi endlile leswaku swiphiqo swa hina hi swi vona swi nga ri swiphiqo, hi swi vona swi va ku ri timhaka leti hi lulamiselaka leswaku hi ta va better people. Hosi ya ku lulama, n'winyi wanga hi marito lawa hi navela ku khensa hosi, hi khensa vakreste hinkwavo lava koteke ku ta ni lava nga kotangiki ku fika swi tiva leswaku vo tala va hina ha navela nkarhi wun'wani hi va na swikhomakhomani. Hosi ya ku lulama, tatana wa matimba hinkwawo, hi leyi mali leyi humaka eka vana va wena hosi, mali leyi va humeseke kusuka exikhwameni xa vona leswi boxekeke. Hosi ya ku lulama, tatana wa matimba hinkwawo, va katekise va kona lava a va swi naverile ku va va humesa mali esikwini ra namuntlha kambe a va swi kotanga. Hi wena u swi tivaka hosi ya ku lulama leswaku enkarhini lowu taka va ta humesa. Hosi ya rirhandzu, hi ri hi katekise kun'weni mali ya hina u hi nyika ku va hi tiya hi tiyisela hi tirhela kereke ya wena. Vamakwerhu a hi amukeleni mikateko. Xikwembu lexi nga lexi ku langutela ku humaka eka xona a xi mi tate hi ku tsaka hinkwako ni ku rhula hinkwako eku pfumeleni leswaku hi matimba ya moya lowo kwetsima ku langutela ku mi talela ku va ku khapa sweswi ni laha ku nga heriki. Amen. A hi fambeni hi kurhula. Ona nwata Hosi Yesu.